Kibakwa banchim ya kani ka Umphniang marvelous oil. Nani na po Motphran kebangas na mga ikong reality sim. Pet kini ka jaka. Pet ketika bos maulai hang te. Pet ketika badrung sa te sayaw. Pet chati don ketika badi sobon te kam dere kay nang te. Te hang ni pat pet hang ni badi do. Te hang ni ken. Pet ini kan basyat di ya kani ka Umphniang te pinsuk nang ni nai phone sure yang apa punong phone pilai comments kong pim jura ngan ra kom no kan kinong phone ki bam la shu tang man ra ru ngalaking bayong te supet ket te ka stan mau kriya stan penursla te ngala pen I bahi kum ni tang nget pilai tho hi hang ni hamin hani ha Motphran hi im hang ni don tang arngut ki bade so hang ni pilai tho hi hani badi do sniang hani ha Motphran supet kum to Tenget pila itu ikan ni kejaka nama kibade nani na Shillong te pi itu hi pegate ke bos saw hate uni post light hang ni supaya uni post light badan kene kamera hang ni te sashim nang ni kibakwa